Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Bakithi-ke ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Sizokhuluma-ke ngamaphupho namhlanje, amabili amathathu nje awamaningi kodwa ngiwaxubile nje impela. Ngathemba ukuthi sothi mangabe siwachaza lamaphupho bese kuba khona abazosizakala mangabe kuqhamuke iphupho osuke walibona kodwa selike lafika kuwena kodwa uthola ukuthi ubukade ungaliqondisisi ukuthi enene lisho ukuthini. Okay, sizoqala lana-ke ukuphupha. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uphupha umuntu wakini egeza. Leli phupho asizosho ukuthi singathi iphupho elisuke lilihle, kodwa ngithi-ke mina futhi mangabe ubona iphupho elinjalo umuntu wakini kwazile ukukuvezela kodwa umphupho egeza, funakele nibonge ukuthi ukwazile ukufika ezonivezela leyo nto ukuze ezokwazi ukuthi enene athole usizo. Kodwa nje once wambona umuntu ongasekho emhlabeni egeza, usuke ezama ukuzonitshengisa ukuthi enene udinga ukugezwa noma udinga ukuhlamjululwa. Lokho kubangelwa kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi enene-ke umuntu-ke kuye ngendlela ukuthola ukuthi uhambe ngayo ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi umuntu uhambe ngengozi, uthe noma ehlanjululwe kodwa manje wangahlanjululwa kahle. Omunye uthi ehambe ngayo ingozi noma egwaziwe noma edutshulile, uthole ukuthi omunye akagezwanga nhlobo. Angithi yabona, so akusona isikhali kuphela kodwa-ke okuthola ukuthi umuntu usuke edinga ukuhlanjululwa. So noma kuthiwa umuntu ugulile kodwa uyadinga ukugezwa, kodwa ukuthola ukuthi abanye abantu uthi medlulile emhlabeni agcine engasegezwanga, omunye agezwe kodwa manje bese lokhu ephinde ezokuveza kodwa uthola ukuthi okusho ukuthi usuke engagezekanga ngendlela. Manje nje benivezela usuke efuna ukuthi niphinde futhi likwazi ukuthi nimsize agezwe, ngoba ukubuya kwakho ezonitshengisa kusuke kuchaza ukuthi okusho ukuthi akakwazi ukuthi akwazi ukuthi ahlangane nomndeni shuthi ngendlela ingakho naye buyiswa, okusho ukuthi naye ubuya nje uzonitshengisa ukuthi cha naye inkinga lapho ekhona. Okay, sidlule lapho siphinde futhi sizokhuluma la ngaye futhi umuntu ongasekho kodwa ebese uthola ukuthi umphupha esebenza. Elinye lamaphupho futhi nalelo elingelihle ekungamele ukuthi uhlalele phansi nanokuthi nje uzuqale wakuliziba lelo lokuphupha umuntu wakini esebenza, ngoba lelo phupho lizinkomba lokuthi lowo muntu leyo usuke ethwetshuliwe, usuke esetshenziswa, kusuke kusho ukuthi kwagangwa ngaye manje lapha ekhona uyasetshenziswa. Nalo futhi ngithi funa ubonga umuntu wakini mekwazi ukuthi abuye noma avele komunye wabantu bakini emaphusheni ezomtshengisa, noma afike nje segijima athi ngiyaphuthuma emsebenzini, noma asho athi la ngihlala khona manje ngiyasebenza, kodwa nje meke washo ukuthi uyasebenza funa nisukume nime ngezinyawo, ngoba kusuke kukhomba ukuthi kusuke kukhona ukuganga okukhona ngaye noma kwaganga ngaye, bamthwebula manje basuke bemsebenzisa lowo muntu. Okay, siphinde futhi-ke ebese sidlula lapho sizongena ephusheni leli lokuphupha ukhiye. Mangabe uphupha ukhiye kuyenzeka-ke kube iphupho elihle lelo, kodwa kwesinye isikhathi kuyaba uthola ukuthi kuvele kube iphupho elibi. Kwesinye isikhathi basuke bekutshengisa ukwesinye isikhathi mangabe uphupha ukhiye ukuthi kusuke kukhona ezinye zezinto zakho ezavalwa kodwa manje esuke sezidinga ukuthi zivulwe. Ingakho labantu ababembethe ukuthi mawuthonga bese uthonga bebekutshengisa ukhiye ukuthi ayibo khona lento eyavalwa kodwa manje idinga ukuthi wena uyisukumele ukwazi ukuthi uyivule. Kodwa kwesinye isikhathi bayakutshengisa ukhiye kodwa bakutshengise ngesizathu sokuthi bakutshengisele ukuthi okwakade kuvalekile ke manje sekuzovuleka. So ngingasho ngithi liyaba into embi, liyaba into enhle, kodwa futhi lisho izinto ezahlukahlukene leli phupho likakhiye. Kwesinye isikhathi-ke omunye wayiphuphe ngqo ingido uthola ukuthi ivaliwe, mayivaliwe ngempela futhi wayibona ukuthi cha ngiyibonile ingido ivaliwe, basuke bekutshengisa futhi nakhona ukuthi ngempela khona umuntu noma khona indlela okwenzeka ngayo kwavaleka izinto zakho noma kwavalwa izinto zakho. Elinye futhi-ke lamaphupho lelo engingasho ngithi kufunakala ukuthi ulisukumele ungalizibi, ngoba ukuthinta kwakho lezo zinto lezo mangabe khona into zakho ezavaleka, mangabe liveza ngendlela ukuthi khona kwavaleka, usuke uzokwazi ukuthi bese usizakala empilweni.
Okay, sizelana-ke sesizokhuluma ngokuphupha umuntu mina gogo ngiphupha njalo ngigwazwa. Uma ngabe uphupha umuntu ekugwaza, lelo phupho libi kakhulu bakithi. Umuntu uma ngabe uphupha ekugwaza, kuyenzeka uthole ukuthi umuntu usuke kuzigadlo lezo. Uma ngabe ngikhuluma ngezigadlo, ukuthola ukuthi usuke usetshenjiselwa imithi emibi osuke wena uphonswa ngayo, esuke ifunakala izokwenza okuthize okungalunganga phezu komzimba wakho noma empilweni yakho. Kwesinye isikhathi noma ngabe uphupha mhlawumbe ugwazwa ngombese, ziningi izinto, ziningi izikhali, kodwa nje kuyazibika ngisho nezibhobo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe abantu abakwembethi bayakuxwayisa ukuthi cha, kunezibhobo ezizayo endleleni njengoba uphupha ugwazwa. Kubi kakhulu-ke futhi uma ngabe uzothi uma uphupha umuntu elwa nawe noma ekugwaza noma ekukhona ukuba akwenzayo ephethe isikhali, ebese uphuma igazi, uzibone nawe uphuma igazi, ngoba lapho kusuke ukhonjiswa ukuthi manje isitha sifuna ukunqoba. Engathi-ke cishe kube ngconywana uthole ukuthi mhlawumbe uyakugwaza, kodwa ekugwazini kwakho uthola ukuthi mhlawumbe ugcina ungaphumanga igazi. Manje uma ngabe uphuma igazi, kusuke kusho ukuthi isitha leso manje ungazi ukuthi manje siyakunqoba. So kufunakala usukume ngempela leyo nto, ungayihlaleli phansi. Lelo phupho lihambisana nephupho leli lokudutshulwa nalo futhi. Umuntu uma ngabe kudubula ngesibhamu, usuke kugadla lowo muntu, usuke kuthumela ngemithi emibi esuke izokulimaza. Abantu bakini noma izithunywa zakho zisuke zikuxwayisa ukuthi phaphama, sukuma, shuthi thola izinto ezizokwazi ukukusiza, ezizokwazi ukuvika ozozisebenzisa noma khuleka. Ziningi-ke izindlela esenza ngayo, esivika ngayo izitha. Khona abantu abakwazi ukuthi uma bekhulekile njengomkhuleko kuphela izinto kodwa bese ziyavimbeka, angithi uyabona. Khona abantu futhi osebenzisa izinto, kube khona imithi ethize ozosebenzisa yokuvika usizakale futhi, kodwa abasuke bezokutshela ukuthi phaphama, basuke bekutshengisa abantu bakini cha, khona imithi emibi wena usuke ushawa ngayo ngaleso sikhathi. Siphinde-ke bakithi bese uthola ukuthi kwesinye isikhathi khona omunye akaphuphe, uthola ukuthi uphupha izingubo zakhe zidabukile, awumphuphe ngigqoke izinto ezinembobo. Lokho akukuhleke kahle futhi neze uphupha udatshukelwe zingubo, ngoba kusuke kukhomba inhlupheko ezayo phezu yakho impilo, noma kusuke kukhomba ubunzima bempilo. Angazi noma kuyazwakala yini. So kukhomba ubunzima bempilo obusuke buza kuwena-ke ngaleso sikhathi. Ilapho-ke futhi ngithi khona engazi ukuthi ungazisiza ukuthi uma ngabe ungumuntu okhulekayo, ke uzame ukuthi ukhuleke ngempela, uzame futhi nokuzila ukudla, umemeze uNkulunkulu wakho wena okholelwa kuyena, ebese umbikela indaba ukuze kuzokwazi ukuthi bese kunqobeka lento esuke ifuna ukuqhamuka kuwena ngaleso sikhathi. Ngoba ngicabanga ukuthi akekho umuntu ofisa ukuthi empilweni kuqhamuka inhlupheko empilweni yakhe noma kuze ubunzima. Manje abantu bakini uma ngabe bekuvezela kuhle ukuthi leyo nto, usheshe uzame indlela yokuthi ukwazi ukuthi leyo nto uyinqande. Injalo nje bakithi. Ngizothanda-ke bakithi ukuthi kodwa namhlanje bese sima lapho, sizophinda futhi bese siqhubeka ngokuzayo. Thokozani.